Igisirikare cy'Amerika cyatangaje ibihe bikomeye ku buzima bw'abaturage muri Djibouti, igihugu kimwe rukumbi icyo gisirikare gifitemo icyicaro gihoraho muri Afurika. Ni mu gihe umubare w'abanduye virusi ya corona ugeze hafi ku gihumbi, imaze guhitana babiri. Banki y'Isi yose iraburira ko ibihugu byo muri Afurika y'abirabura bizagira ingorane nyinshi z'ibibazo by'ubuzima byiyongera ku bibazo by'imyaka irimo kubarira mu mirima kubera gahunda Guma mu Rugo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko ingamba za Guma mu Rugo mu kwezi gutaha zishobora gutangira kugenda zoroshywa buhoro buhoro. Guverinoma ya Liberia irifashisha amasomo yakuye mu gihe cy'icyorezo cya Ebola mu guhangana na COVID-19. Hakimara kuboneka umurwayi wa mbere mu kwa gatatu, yahise fungura ahantu hatanu havurirwaga indembe za Ebola. Naho ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba biremera ko Umaro Sissoco Embalo ariwe perezida wa Guinea Bissau nyuma y'amezi 4 hari impaka hibazwa niba amajwi yaribwe mu gutorwa.